Terus nama nagalandingan. Kadang lah berdembeng lah. Ada nama nagalandingan mari kempang sengari ah. Aduh, terus nama gelandingan ya. Lah karya bumbe. Mulai nama gelandingan ini kalah kempang sengari aku lepu. Loh, tapi kemelandung ko sing nama gelandingan ada landung. Kelet apa di dinari ya. Aduh, letorot apa lah tak kaki. Temu ojan lau di ya. Kecil kayu. Bila cantik berkena. Kola nyono kadalem. Alhamdulillah. Tero dia kakek gelandingan. Mereka pakai nambek kuleku. Bewa 8 mapan lan. Pero dia berselamat. Jenggung bila pada bentang jenggung wala. Ning running. Ani ya gelanding ala lemes. Oh dia itu. Mula lemes biasa na lalelo. Pero dia kaki gelandingan. Pakai nambah ya lah tade lan. Kari dia gelandingan. Tar ngare pede gelandingan saya tamen. Aku anak. Patelengi bekele sengkor. Apa saya kejar? Saya gelandingannya sekelan bung tanah. Ye, rela petik deh, ye lah oper. Ada ngejar di ngoreng boy. Wak lepok di ngoreng wak. Ada mau ngejar di ngoreng. Lepok kadari ya. Lekas banyak. Mau ngareding di biru bila. Jadi kini sekilan bung tanah. Ada tuh banyak dong, lepok kadari. Are bukan gelanding, are tak masih dimat langge. Loh, what? Kaki mi pada jia mat. Yang kau ngalapa kena tangan be ke? Kaki mi ngejar ngini nak ke laku apa ke? Loh, ding kaki daun gelanding are mat. Iya ke? Kaki mi bah nyaman ngajar ke seru apa ke? Tak seru apa siapa mat? Kila ngatela daun gelanding lepo ya le jare bungko mat. Nggak ada kamu dah.
Daripada lambe ya pah posa. Kana ji aman nyaman. Nyaman jor ngejor elah ke. Sing kombe banyak nang Roma. Tangkung mat, lepon dia bungko mat. Ngare nyaman ke pakai nentang bemat. Gamat pungkur tambung ngongku kanar. Tepak kau orang si tak salah belongku. Lo tidak apa mat. Duki pak kujur saru ke jempuk kaki mat. Orang korodo na gelandikan banyak kadari lo karan ngampung tidik. Engkau kok tembong kaki minta dengan orang minta nasi kok. Begandingan. Ndo mat, engkau nasi banyak Roma mat. Ngari dia. Ah, iya tepak dia. Waduh mat pungkur Lo tidak apa lo turun mat. Oh iya, Ambu ke. nyaman. Busuk ke koro minta tidik lo ke kaki mat. Engkau ada kilo ada musibah karena ada lembek kok. Cerai ngongku kaki mat. Cerai ada yang kekungan lah kaki kok. Ya mari lepas banyak tangan di samping ngoce lah turut ya tah aja. Bahkan lembek apa kenapa kok? Tak lah banyak ya tah coba. Engkau ini lah kelo sih kok. Bilang kau turun lagi kok. Aduh, kamu boleh lah kaki. Beji ya kok. Ya campo mat. Lagi ngejer nyaman. Mat pungkur tambung ngongku kan are. Lo tidak apa mat. Olah kak ambu ke. Sokin karo kapung tidik lo kanan. Makilah titik. Tambung kan are. Ya lo wes mat. Kau lo le lamu le kok sekelah kau. Kurang aja ngongku waktu mat kok. Loh, kamu tanggalan dengan kaki cuma tek rame amat. Ya gelak dulu gelak dengan elang ya. Siapa sih ngalak kana? Siapa sih ngalak dulu gelandingan? Sing geluk punya ya dulu kari didik. Kaki cuma tek rame amat. Lah dulu gelandingan dulu elang ya. Udah temu boy deki. Dan sebedo nungku matong ke. Mare ngada ase nyaman. Makin bejo dunia gelanding ngure. Marane bukan tombo dari mancung mano sering sengkore naman. Pireng na tro lempuari am.